Sen hiç kimsin? Çünkü Бүгүнкү чыгарылышта мына мынтип аракат ою болуп түнкү клубдардын биринде бейбаштык кылып, анан ал жактын администраторлору 102 кызматкерлерине билдирүү таштаганда, бул эргулубуз тартип сакчы кызматкерлерине кол көтөрүп, качууга үлгүрүп, бирок анысы ишке ашпай колго түшүп турган учуру. Бул каарманыбыз колго түшкөндөн кийин түнкү саат 12ден эртеси түшкү саат 12ге чейин милиция кызматкерлеринин айласын кетирди. Бул видеону көпчүлүк көрөрмандардын назарына салмакчыбыз. Ал эми бул бейбаштын кылган кылык жоруктарына көрүүчүлөр өзүңүздөрдүн бааңыздарды бере кетиңиздер. Dur bekle. Götür. Götür. Çık dur. Siz rastadan unuttunuz da. Muha Akıbayev'den kirgen gelin. Sen öt ketmedin de. Oşa Pablo'nun altında tek durgun mu? Oşa ocakta da bir kilo kol salgan. Özün dur. Kaç atmadın buraya? Dur. Dur dur. Özün dur. Ne sarı özün duran bir boycu. Dur sen. Neredesin be? Gel. Mesela kısa dedim mi? Ye, sökün otur. Sol dakika koltuğundan sonra çıkacak gibi. Mesela çektim yok mu? Dur. Dur. Gelemedim be. Dur. Dur emedi. Oğlum bakalım. Dur. 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 Tetikle patlık tetik. Tetikle gel. Dur. Eliniz kolma çözün bak. Şey bozdurma sizi. Dur patlık. Ölümcü değil mi? Özgürlük sağa cönle. Hey. Yok kaçı bir ay olsaydın kızlarımdan. Bir ay olmasın da. Hey değil mi? Cönle geçti. Koyur demek. Başını çekmiyor. Koyur adamı. Gözüne bak. Bunları koy. Kaç. Peki bottan girsek solga. Emin. Bol. Kandatmadın mı seni? Sen kimsin? Ben Satürn'ün köşeindeykesin. Gel. Köşeindeykesin. Karşım. Düşün. O zaman bunda koyup vurdun mu? Yok. Onda Türk'ü çıkar. Kandatma demişsin. Tigi be. Kandatma. Şöyle Türk'ü çıkar. Bak gel dur. Kandatma. Türk'tür Cenk. Sen hiç kimsin? Şunun mu? Hoşundayım. Tart odasına. Hayır var. Koyun hayır var. Kolumluk hayır var. Oldu. Kolumluk hayır var adamısın. Al. Kolumluk hayır var. Koyur. Onu koyur. Koyur be. Koyur oğlum. Sen hiç kimsin ya kırmağından. Kolumlu koyur. Ne kolumlu koyur şunun mu? Kirpesin be. Sen hiç kimsin? Akbay be gizlek bek mot ötken doğumcaka. Cümlesi ne? Ne boyuna düşünsün? Ne boyuna da tutuyorsun? Ne boyuna da tutuyorsun? Al. Hey. Git küçük de balonu yiyor. Kanmaysın iyi. Küçük de yiyorum. İşte ki balonu yapıyorum. İşte ki balonu yapıyorum. Yerden çıkıp gittin mi lan? Nereden yürüyorum tamam. Gel. Hayır. Tamam kızım nereye? Ben gidiyorum. Evet yakta var kabloda 3'e ötürdü.
Тияққа айдасаңар 7-8 бар. Павлова ошоктон келбедик эч ким жок. Качып кетпе. Келбедикпи? Барабы Павлова? Ооба. Koy ver geri geç. Жаман көке шатап бар. Жүре арттан айдал. Кеткен жыракта. Ой. Ага. Otur başlar bu. Bu var kan tüylü kemi. Ne bozma kan. Ya içti içiyoruz. Ya hayır. İyi bir. Üçte boşulacak tabii ki. Sen giremezsin bu. Öyle de. Üstü. İç ol, müştaşsan Satürn'ki jakalasan uyalbaysın ana. Şöyle başında. Benim bank numaram 0551 091992 Klaraşı dep çıgat. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келатам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркче элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул бала мен катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзüm ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзüm жалгызбай энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзüm жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм.